Drugačija radio veza. Podcast uživo. Drugačija radio veza. Dobar dan, 11 sati, 10 minuta počinje Drugačija radio veza Antene M. Moj gost Antene M je danas Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam i kopredsjedavajući Igmanske inicijative. Vjerujem da imate dovoljno informacija i o jednom i o drugom subjektu, a pogotovo da vam ime i rad našeg gosta nisu nepoznati. Za početak, dobrodošli i veliko hvala za odvojeno vrijeme. Pa bolje vas našao i hvala vam što ste me pozvali u ovu emisiju. Tim pre što ja volim da dođem, ovo sad nije kurtoazno, nego stvarno volim da dođem u Podgoricu. Ovdje srećem puno dobrih ljudi koji na dobar način razmišljaju. Jednostavno se osjećam kao kod kuće, pravo da vam kažem. I ja se nadam da se ništa neće desiti što bi vas natjeralo da taj osjećaj promijenite, da pače. Siguran sam, za one koji ne znaju, mada i na našem portalu, čini mi se već bila najava, večeras u 18 sati u Kicu Budo Tomović, gost ste Udruženja pravnika na jednoj zanimljivoj tribini, tako da vjerujem da, dakle, i od onih koji nas sad slušaju, da će biti oni koji će poželjeti da i večeras budu tamo i da slušaju zanimljivu raspravu. Sad, sinoć ste iz Novog Sada i da pređemo na ove teme o kojima sam planirao da razgovaramo, a da očigledno ironično vas pitam kao neki, vjerujem, logičan uvod u te teme. Dakle, iz Novog Sada ste primijetili u posljednje vrijeme oko sebe neke sumnjive tipove koji planiraju da odcijepe Vojvodinu čim prije? Ne, pa to je poznato činjenica. Vojvođani su onako žestok temperament, da imaju žestok temperament, tako da me ne čudi što su optuženi za to. Šalim se, naravno. Mislim da cela ta priča koju je isforsirao predsjednik Srbije, u stvari ona ekipa oko njega, on je pritisnut studentskim protestima sa svih strana, pokušao je na razne načine da ih suzbije, da podeli studente, međutim, koliko je on više primjenjivao silu, toliko je jačao bes, ne samo kod studenta, nego i kod ostalih građana koji su to gledali, tako da je vidio da to ne pomaže. Sad, on je teo da tim optužbama, vi ste na šaljiv način postavili pitanje, ali pravo je pitanje, tim optužbama o separatizmu u Vojvodini, da niko u skorije vreme nije rekao ni V od Vojvodine, zbog toga što je jednostavno u vreme ovakvog totalitarizma besmisleno je pokretati to pitanje, jer pitanje decentralizacije i autonomije Vojvodine je demokratsko pitanje, može se sprovesti samo, može se o tome razgovarati samo u jednoj demokratskoj atmosferi. Međutim, njemu je, tako da i one ljude koje on imenovao, oni nisu uopšte na toj osnovi njemu protivnici, nego jednostavno su govorili neke druge stvari koje neštimaju u Srbiji, o pljački, o korumpiranosti režima i tako dalje. On je pokretanjem pitanja Vojvodine, pošto je potrošio temu Kosova i još mu i Banjska visi za vratom, zatim Republika Srpske, Dodike već 10. i 15. put najavio izlazak iz Bosne i Hercegovine. A danas ga čeka suđenje, odnosno završno ročište. Da, naravno, ali on je ovdje vidio šansu da skrene pažnju prvo sa studentskih protesta, a druga opaka jedna stvar, to je što je pokušao da zavadi studente i da zavadi Vojvođane sa ostalim delovima Srbije, kao evo pogledajte, ali svaki čovjek koji ima imalo mozga u glavi vidi da to zapravo prazna priča. Može zvučati nepristojno da sad pitam nakon ove posljednje rečenice da svako ko ima mozga u glavi to kod njega ne može proći, ali ipak ću pitati. Ne želeći da uvrijedim bilo koga, koliko ipak, po vašem mišljenju, eventualno ima potencijala taj spin, makar unutar tog korpusa pristalica Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića? Pa vidite, kad neko kontroliše sve medije sa nacionalnom frekvencijom i gomilu tabloida, naravno da onda
ima jedan broj ljudi koji jednostavno ne mogu da izađu iz tog okvira, nego ja znam ljude kod kojih je po ceo dan upaljen televizor i Pinke, na primjer. To je indoktrinacija jedna koja se teško briše. Međutim, ovdje ima jedan dobar lek koji su izmislili studenti. Dakle, ja mogu sad ovdje kod vas da pričam. Dao sam juče izašao intervju danas o tome koliko je cela priča besmislena. Zapravo na kraju krajeva niko nije govorio, separatizam je, znači kad neko želi da odvoji Vojvodinu od države Srbije. Toga nije bilo. Znači, ni jedna stranka do sada, ni u programu, ni u svom delovanju nije imala to. Imala je samo pitanje je bilo stepena, koliki će stepena u ovom trenutku Vojvodina ima pravo da odredi, a već ga iskoristila svoju zastavu i grb. I to je članu 183 Ustava piše da jedina izvorna nadležnost je da svoje znamenja određuju. I ništa više. Sve drugo je nakon jogurt revolucije autonomija suštinski ne postoji. Prvo je došao Ustav iz 1990. godine Miloševića koji je izbrisao sve izvorne nadležnosti i sve na fasadnu autonomiju Vojvodinu, a onda je došao Ustav iz 2006. godine koji je to maltene potvrdio i samo je dao tu jednu izvornu nadležnost, a to je da donosi svoje znamenje i grb i zastavu. Ali samo da se vratimo na ovo kako se to, na koji način studenti celu tu priču amortizuju. Ako ne može da se dopre do običnog čoveka putem medija ili na drugi način, oni su namerno izabrali to. Mogli su oni doći automobilima ili autobusima ili bilo čim do Kragujevca, na primjer, ili ovi iz Beograda do Novog Sada. Pa, naravno da bi bilo lakše. Po ovoj zimi u žuljeve koje su dobili, sad treba da idu u Niš. Znate da je Niš. Ali oni su idući do Kragujevca prošli kroz mnoga sela, zaseoke, gradove, gradiće i oni su širili tu priču. Jer ljudi kad vide tu razlaganu masu, onda neće reći pa čekaj, ovo su naša deca, pogledajte kako su pametni, kako su duhoviti i tako dalje. Znači oni nisu neprijatelji naši. A baš kao što studenti su sami onaj susret na mostu, Brankovom mostu u Novom Sadu, kada su došli studenti iz Beograda i razmena zastava, koja će, ja mislim, ta slika će ući u jednog dana. Već istorija. U udžbenike istorije, to je izazvalo suze kod mnogih koji su gledali to. To je pokazivalo da oni ne mogu da progutaju tu priču i neće da progutaju tu priču. Oni su duhovito to, Nišija su, na primjer, duhovito napravili parolu neka se ljube zapad, istok i sever i jug. A čak ima jedna duhovita parola koja kaže zapadna Srbije hoće da se ocijepi od Kine. Znate šta je u pitanju? U pitanju je ekološka katastrofa koju su ovi napravili u Boru tamo. Tako da je to način kako se naravno ne možeš ti dopreti do svakog čovjeka, ali gde se parira zapravo jedno je tako pokvarne propagande. Ali autoritarni režimi i ako postoje neki obrazci, nešto što je karakteristično za sve takve slučajeve, jedan od rijetkih njih je taj da je autoritarni režim nesposoban da se bori protiv ove vrste duha koju demonstriraju studenti prije svega. Pa ne mogu, zato što oni nemaju taj duh. Oni jedino znaju da vladaju podvalama, vladaju populizmom i sejanjem nacionalizma. I sad to je zanimljivo da, to je valjda u ljudskoj prirodi, ne znam ni ja. Moj rođeni brat je, na primjer, još u vreme Miloševića, kad gleda televiziju, ja i drugi brat smo naravno bili opozicije i ja sam učestvovao u protestima i tada. I 67. sam bio jedan od vođa protesta na političkim naukama, Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Mi smo znali smo o čemu se radi i protestovali. Međutim, naš brat je, koji je najmanje bio obrazovan, on kaže, pa neće valjda televizija lagati. To je logika običnog čovjeka. On misli da ne, računajući na svoju pristojnost, računa da neće ni zvanični mediji da laže, pa to je dobro. Pritom je tad vjerovatno bio 1, 2, 5 kanala, a danas ih je 105, neki moraju lagati, ali taj se obrazac ne mijenja, nažalost. To je nevolja bila, to je nevolja što je doskora onaj glavni kanal, a to je RTS, koji ja plaća svaki građanin, što je bio u funkciji režima.
Tek sada, kada su mu došli studenti na vrata, kada su u nekoliko navrata organizovali proteste, pre toga je vest o nekom velikom studentskom protestu bila 1 minut pred sport ili pred vremensku prognozu. Tek sada to bude često prva vest, pa se predsjednik ljuti zato što on bude druga vest. Jer, na primjer, ona blokada 3 mosta u Novom Sadu, gde je bilo, ja ne znam koliko, 100 i koliko hiljada ljudi, ja sam bio lično tamo, to ne može sakriti, ne može to ugurnuti pod... A i to je što bi mi Crnoj Gori rekli prilično grdno znamenije za Vučića i on to razumije. Ali znate šta mi pada na pamet, pa ćemo se vratiti Srbiji. Ovo je također vrlo zanimljivo za priču i za analizu. Dakle, moj utisak, ja rekao bih i više od utisak, s obzirom na to šta mi je posao i da prilično redovno pratim i medije u Srbiji. Dakle, iz tih medija o kojima su se građani Srbije informisali o Srbiji, informisali su se dominantno i o Crnoj Gori. Šta je specifičnost? Što je, osim recimo portala Autonomija, još jedno, dvoje sitnih glasila, i N1, i Nova S, i čak i Danas su imali o litijama u Crnoj Gori, o dešavanjima u Crnoj Gori, o političkim problemima, sukobima, vrijednostima koje se zastupaju, prilično slično gledište kao oni klasični režimski mediji Vučićevi. Znate šta mi, zbog čega mi je drago? Što sad, kad su viđeli u Sremskoj Mitrovici tu grupicu, vi ne čujete ništa, Ćepanica iz Crne Gore, koja je došla da podržava Vučića, a za koje su oni otvoreno ili ispod tiha navijali prethodnih godina, i jedni i drugi, valjda im je sad bilo jasno ko je ko u Crnoj Gori. Pa da, s tim što... Ovo že nije neko pitanje, više je konstatacija, ali vjerujem da može da ima i vaš komentar zanimljiv. Pa jeste, mislim kako je vreme odmicalo, onda je do mnogih građana dopirala jedna realnija slika, ali vi ste u pravu, nije bilo puno medija koji su u vreme litija objektivno obaveštavali javnost i to je često stvaralo pogrešnu sliku. Tek kasnije kad smo se suočili sa posljedicama, kad vidimo koji je darmar, da tako kažem, nastao ovdje nakon toga, da ne može da se konsoliduje, da ste zastavljeni na evropskom putu i tako dalje. Tek sada mislim da su ljudi shvatili posljedice svega toga. Mi smo tu bliski, ja pratim vaše medije, pratim zapravo vaš portal, to mi je pravi izvor informacija i ljudi koji hoće. Ista priča kao i za 90. godina. Ko je hteo da zna za Srebrenicu, znao je. Ko nije hteo, on je glavu pod tepih ili pod jastuk i jednostavno nije hteo da zna. To je nama, moram reći, jako teško padalo, recimo, taj prozapadni, istinski, proevropski dio Crne Gore, onaj dio koji stvarno želi da za partnera ima demokratsku Srbiju, vrlo rado, recimo, gleda Kesića na N1. Ivana Ivanovića definitivno ne, ali Kesićevu emisiju i dan danas gledam. I onda vidite, recimo, šta me podsjeća na to, danas je glasanje u Šavniku, a prije 2,5 godine u 24 minuta gledamo prilog o Šavniku i to onako dosta podrugljiv, da se ne lažemo, u kome je kao sva Crna Gora pretvorena u Đeknu i karikaturalno se gleda i prikazuje sve to. I dakle ide prilog koji je očigledno baziran na onome kako u tom događaju izvještava državna televizija i vijesti i vi tamo prikazujete neke likove koji kažu da je izborni turizam tu glavni problem i on se naravno vezuje samo za Demokratsku partiju socijalista. Pritom nemate barem taj jedan podatak da od 3 liste, dakle DPS, Demokrate i Za budućnost Šavnika, to vam je Demokratski front. Dakle, nosilac liste Demokrata i nosilac liste Demokratskog fronta su upisani 3 mjeseca prije izbora za građane Šavnike i dobili pravo glasa.
sve imate, taj podatak nemate. Onda bude onako malo muka da čak i Kesić bude dio propagande koja radi protiv vas. Pa znate šta je tu? To je problem. Ajde, neću da branim Kesića ni neke druge koji iz najbolje namere nešto rade, ali to je nedostatak komunikacije, nedostatak informacije u pitanju, često. Naravno, ako čovjek hoće da zna, onda mora dublje da kopa, ali ono terate emisije za emisijom, tako da se ne produbi cijela ta priča, nego se onda koriste neke informacije koje dolaze iz... Oni su jako pogrešno percipirali vijesti kao izvor, a bojim se i danas da nije mnogo drugačije. Da, kažem, pa slična stvari i ovde, kad se prate zbivanja u Srbiji, onda čovjek mora biti, posebno ako radi u nekom mediju koji je jako praćen, da bi objektivno informisao svoje gledalce ili slušalce, mora da jako analitički pristupa celoj priči, da dubinski uđe u celu problematiku, jer evo ja pratim Centar za regionalizam, se bavi regionom. Igmanska inicijativa, čiji sam jako predsjednik, se bavi Dejtonskim četvoroglom. Ali ja moram da zovem mog druga Vehida Šejhića, na primjer, u Bosni, da provjerim šta se zapravo desilo kada, na primjer, nije lako, definitivno. Kada Dodikova stranka blokira rad državnih organa, ili ovde, ja sam sad pitao Branislava Radulovića, koji će mi biti domaćin večeras na forumu Juris, na 33. toj sesiji, možda sam da ga pitam za neke stvari, za neke ljude, ne sad da ih po imeni se spominjem, koji su bili na važnoj funkciji. Jedan od tih ljudi je bio na važnoj funkciji 2000. godine, kad smo bili ovde, obeležavali smo 20 godina Igmanske inicijative, on nas je primio, ja kažem, ja bi svaku reč koju je tada rekao potpisao sa obe ruke. Sad jedan vidiš drugog čovjeka. Razne stvari se dešavaju ispod... A isti čovjek, ali druga priča. Drugi čovjek, druga priča. Da. Kažem, ne namjerno ne spominjem ime, ali ako slušam prepoznaće se. Po istom principu, meni je sad recimo vrlo zanimljivo da čujem od vas kako ste vi razumijeli onaj, čak i za Vučićeve standarde, neobičan njegov nastup u Sremskoj Mitrovici, naročito neke poruke koje djeluju kao ključne, a koje je on poslao. Jer nas je 4 kući, svi smo vrlo ovako zainteresovani za politiku, s ogromnom pažnjom pratimo šta se dešava i u Srbiji, proteste, pa smo i to pratili i imali smo prilično različito razumijevanje. Nekome je izgledalo kao odjednom napad samouvjerenosti, nekome kao hinjena, što bi rekli braća Hrvati. Pa vidite, vi ne živite tamo, kao što ni ja ne živim ovdje, tako da ne mogu da znam finese. Ja sam pratio njegovo lice. To nije više ono lice onog samouvjerenog čovjeka koji nastupa onako drčno i ne znam tamo. To je bilo lice jednog drugog čovjeka koji je pričao zaplašen, nesiguran, koji ne zna izlaz, pa onda pokušava da što verodostojnije proda tu maglu oko, na primjer, autonomaštva i tako dalje. Nije bilo one drčnosti sa ranijih takvih skupova i onda se vidi sad po već neki put stigla je ponuda, ajde da razgovaramo, od ljudi, takve ponude sad stižu od ljudi koji su do juče ne da nisu bili za dijalog, nego su gazili su verbalno i na druge načine pokušaju da kompromituju svoje protivnike. Evo, jedan primjer, samo ovo ću namjerno da izvedem. 2 čovjeka, znate, i vaši gledalci, slušalci sigurno znaju o kojima je reč, koji su najviše sada markirani kao protivnici režima u Vojvodini. Ana Brnabić je izvukla tezu, kaže, sa namjerom da ide diskredituje kao separatiste, ne autonomaša, jedno je autonomaša, drugo je separatista. Kaže, eto, pogledajte, Puigdemont, kaže, on ne šeta slobodno kao oni, nego je zaglavio zatvor i
i egzili i tako dalje, a oni normalno šetaju ulicom umjesto da su u zatvoru. Pogledajte sada tezu. Znači, izmisliš tezu da su oni zapravo separatisti, da su čak kao Puigdemont, koji je tada bio vlast, znači došli na vlast u Vojvodinu, organizovali referendum, napravi time ozbiljno krivično delo, postali izdajnici i onda bi naravno trebali da zaglave zatvor. E sad, to je zastrašujuće što ti, praveći takve konstrukcije, znači oni bi rado videli svoje protivnike u zatvorima na osnovu iskonstruisanih zapravo nekih dokaza. A to je već viđeno u drugim zemljama, u nekim drugim vremenima. I to nije ni malo bezazleno kad neko koji je još uvijek na vlasti poimenice targetira mog kolegu i prijatelja i vjerujem vašeg Dinka Gruhonjića, koji je bukvalno začin u svakom njihovom govoru. Čovjeka koji tamo živi sa porodicom i koji nema iza sebe apsolutno nikakve zaštite osim svoga lika i djela. Ne možemo biti prijatni. Ali šta mi je još bilo interesantno? Dakle, u tom neobičnom nastupu, ponavljam i za njegove standarde, neobičnom nastupu u Sremskoj Mitrovici, Vučić je proglasio svoju pobjedu, ponudio studentima da oni proglase svoju, eto. On je toliko siguran da može i da im priušti to zadovoljstvo, taj merak da im napravi. Obećao da će napisati knjigu koja će biti svjetski bestseller o tome kako je pobjedio obojenu revoluciju. I mene ne bi začudilo da čak i on u nekoj svojoj onako u obrazilji, u paralelnom svijetu u koji dijeli vaš utisak, pokušava da pobjegne, izgleda i dalje toliko moćan i jak kao što je prosto svih prethodnih 12 godina gradio za sebe poziciju. Ali ja i dalje neđe u toj priči prepoznajem da on ima neka očekivanja, da se u nešto nada. Sad me živo zanima po vašem mišljenju šta bi to moglo da bude. Da li su to njegove pristalice, za koje on još vjeruje da su mu odani u tako velikom broju da oni mogu da ga sačuvaju na vlasti, ili lojalisti čuveni, ili je to povjerenje u neki uticaj iz polja. U recimo njegovo vješto 10-godišnje igranje na nekoliko stolica i po svojoj prilici krupno investiranje u likove kakvi su Grenell, Kušner, Rod Blagojević i tako da. Pa ima toga. Naime, svi ljudi kao i ja koji su iskrene pristalice Srbije u Evropskoj uniji su razočarani kako se ponaša pre svega Evropska unija. Nedavno je Ursula von der Leyen bila u Beogradu pre možda mjesec dana. Ona kao da je po izjavama kao da je bila u Skandinaviji. Znači, pohvalila je sve reforme tamo, onda vidite jednog Šolca kome je važniji je litijum nego demokratija u Srbiji, vidite Makrona koji prodaje Rafale i tako dalje, i sad kao šlag na tortu došao je Trump i Rod Blagojević koji je odležao 13 godina, trebao da odleži ili prodao. Pa se šta je on uradio? On je prodao mesto senatora, mislim, ili kongresmena sa koga je otišao Obama. Znači, najvidljivija stvar. On ga je prodao i tako je zaglavio zatvor i onda ga je abolirao Trump. Dakle, to možda bude jedan ozbiljan vetar u leđa, ali mislim da Vučić ide na iznurivanje ljudi. Jer vreme ne ide u prilog ni jednima ni drugima. Ova blokada, ako potrebe, može ozbiljno da zablokira neke ozbiljne projekte, na primjer Expo 27 koji on ima i neke druge stvari. Dakle, i oni u cajtnotu. U cajtnotu su i studenti, jer curi vreme, primjeće se, evo sada ući ćemo uskoro u mart. Znači, do kraja školske godine nije ostalo puno. Međutim, studenti su rešili po cenu toga da izgube godinu. Oni riskiraju, oni su rešili da budu uporni. E sad, ko će duže izdržati, to ćemo vidjeti. Naravno da se Vučić uzda, međutim, uzda se i u lojaliste, ima on pod kontrolom, koliko to on zna, i oružanu silu u vidu policije i vojske.
S tim što, naravno, ako dođe do toga, onda to će biti jako loš scenarij na koji... Ja zanimljiv tekst na radaru o tome da je predsjednik vlade u ostavci već pravio neko sondiranje raspoloženja među ključnim starješinama unutar oružanih snaga, to tako nazovemo. Da li su spremni ili nijesu da znate šta je ovdje podrže Vučića do kraja? Ovdje, prvo, ovi studenti imaju svoje familije, imaju svoje rođake, imaju prijatelji i tako dalje. Isto tako iz tih oružanih snaga, bilo da je to vojska ili policije, ima mnogi koji imaju studente u svojoj familiji. Tako da to nije baš tako toliko jednostavna priča. Udariti na goloruke studente koji se duhovitošću i svojom hrabrošću i pameću suprotstavljaju jednom korumpiranom i kriminalnom režimu, silom, oni su pokušali to na početku ovih protesta studenta i vidjeli su da samo su napumpali proteste. Samo su napumpali, zato što to izaziva novi bes. I onda, ako neko udari, ja imam 3 unučadi koje su u blokadama, ako neko udari na njih, moj život ne vredi, sa mojih 77 godina ja sam dovoljno proživio. Ali da dira neku moju unučad, to neću dozvoliti sigurno. I to neće dozvoliti niko od njihovih roditelja, rodbine ili dede ili babe. Za 1. mart je zakazan skup u Nišu po modelu ovog u Kragujevcu i Novom Sadu, a onda 9. marta, čuvenog 9. marta za svom simbolikom koju nosi, je skup u Beogradu. I upravo u kontekstu ovoga o čemu ste vi govorili, iscrpljenosti faktora vrijeme, sve češće se govori da bi taj skup u Beogradu zapravo mogao da se pretvori u završni obračun pod navodnicima. Kad kažem obračun, pogotovo ne nužno, ne govorimo o obračunu u klasičnom značenju te riječi, nego o nekom skupu koji se neće razići dok se ne desi ono što se možda ne izgovara, ali je jasno da se to očekuje. Ostavka Vučića. Pa kad bi institucije, ključni prvi zahtjev studenta, to je da institucije rade svoj posao. Kad bi se to desilo, kad bi Zagorka, Dolovac i svi drugi, kad bi radili svoj posao, onda bi imali razrešenje očas posla. Kad bi mi imali Lauru Koveši, onda u tom slučaju ne bi bilo dileme šta i kako. Ne treba nikakve svetoljubivosti. Krenimo od one nasrećnice koja je zveknula, koja je pala u Novom Sadu, bila 15 ljudi. To je simbolika svih drugih zbivanja. Jedan korumpirani režim, što kaže jedna parola studentska, svi su njih pod nasrećnicom. I to je tačno. Zato što je jedan korumpirani režim, njega baš briga i ovaj Expo koji se gradi, da će to biti bezbedne u objekti ili neće, a na kraju krajeva sve su to naše pare. Zašto bi mi dozvoljavali da desetine, stotine miliona idu u nečije džepove, a da ja razmišljam da će sutra imati svoju penziju, da će imati da se plati, ili studenti da će imati, da će moći na budžetu da budu ili neće biti, a neko koji je blizak vlasti, a sve ih je više, to je jedna ogromna hobotnica, ide do najniži pora, do mesnih zajednica, maltene, ogromne pare se to urade. To je događaj u Srbiji, nažalost, kad idu u lošem pravcu, na sreću kad idu u dobrama, nije prečesto bilo. Ni u posljednjih nekoliko decenija, ni u posljednjih nekoliko vijekova da idu u dobrom pravcu. Dakle, nemoguće je razdvojiti od stanja u regionu. I sad je jedno pitanje koje kod ljudi, čini mi se, nisu to ambivalentna osjećanja u klasičnom značenju, nego rekao bih jedna ogromna nada protkana nekim strahovima iskustvenim. Dakle, svi ti istinski demokratski orijentisani ljudi, svi ti ljudi koji baštine iskreno zapadne vrijednosti, sa ogromnim simpatijama i oduševljenjem gledaju na studentske proteste i sve koji su se priključili tim protestima, i to je stvarno nevjerovatna energija duha, hrabrosti, kreativnosti, izdržljivosti, sve najbolje čovjek samo može da kaže o tome. A s druge strane,
iskustvo uči da nakon malo dužeg ili malo kraćeg vremena ta energija zna da se istopi i da se opet vrati na neke stare, na ona podešavanja koja staju otprilike u jednu možda samo malo nepreciznu rečenicu. Da Srbija ima pravo na neke susjede, a recimo na nas u Crnoj Gori praktično prirodno pravo koje se ne dovodi u pitanje. Vi ste dijelom već nagovijestili odgovor kad ste rekli da je još uvijek daleko od ambijenta u kome se pitanje regionalnih koncepata, statusa Vojvodine može postaviti na pravi način. Znači li to da u ovoj energiji studenata, koja tako lijepo, ohrabrujuće sad izgleda, ne stoje, možda čak ne stoje ni dominantno one vrijednosti koje su vrijednosti za koje se zalažemo 3,5 decenije već? Pa vidite ovako, ja sam to negde i imao sam nedavljena intervju, pa sam rekao da je posle 90. prvi put Srbija odoslala jednu fantastičnu sliku, jednu prelepu sliku, ne samo u regionu, nego i svijeta. Evo, pogledajte, ona poslanica u Slovenka u Evropskom parlamentu se naklonila govoreći srpskim studentima. Mnoga pitanja su, ova vlast je shvatila da može raditi šta hoće. I onda naravno je nastavila tamo da je stala 90. godina. Ovaj srpski svet o koji vi spominjete, da se polaže pravo i na Vulin je otvoreno rekao da nije isključeno i na državnoj osnovi prisjedinjenje krajeva gde su Srbi u većini. To je rekao u Banja Luci. Da. To nisu naivne priče. Međutim, dve stvari ovdje stoje koje ste vi postavili kao pitanje. Jedno je koliko će prvo studenti istrajati, da će se ovo istopiti, i drugo, šta nakon toga, kakva će nova, ako slučajno dođe do promjene režima, kakav će odnos biti. Kao prvo, ovo sad više nije samo studentski protest. Ovo se širi se kao epidemija, širi se, sve više cehova prilazi studentima. Od inženjera, profesora, osnovnih škola. Kad je bogoslovija štrajkovala nekoliko dana. Jeste. Tako da se to se pozorišnih radnika i tako dalje, to je cehovski, a s druge strane geografski se širi. Neka mesta, što kažu, duhovito kaže, koje se ni u tursko vreme nisu dizala na ustanak, kaže, sada su se pobunila. Tako da to sad postaje jedna kritična masa koja baš nije zanemarujuća. I pitanja da li bi neko, ako dobije naređenje, da li bi na takvu masu teo da udari. To ja ne znam, ja se iskreno nadam da ne bi. A drugo pitanje, ja mislim da ovako nešto mi nismo imali. Imali smo jednog Miloševića, ali ovim metodama na ovako sorov način se nije koristio. Ja sam bio i tada, tada sam bio opozicija, ja sam sad predstavnik nevladine organizacije i građani, naravno, i deda. Čime se jako ponosim. U ovim okolnostima možda najvažnija funkcija. Time se jako ponosim, ali da kažem da u to vreme nije se na taj način postupalo. Ako dođe do promjene vlasti, onda će se otvoriti neka pitanja koja su goruća sada. Pa i pitanje, na primjer, sasvim je legitimno pitanje, pa evo doktor Dragan, onaj doktor iz Niša koji je osvojio... Da, znamo o kome govorite, ali nebitno, znamo o kome govorite. On je osnovao i pokret za decentralizaciju. Ne biš Antić, nije Antić. Ne, Milić. Dakle, Dragan Milić, on je osnovao pokret za decentralizaciju. Da li to znači da Niš hoće da se ocepi?
Pa mi smo imali, to je jedno sasvim legitimno demokratsko pitanje decentralizacija Srbije, kao što su decentralizovane i druge zemlje. I to nije separatizam, kako ovi podmeću. Znači, pitanje je da li će vlast biti sva u Beogradu i sve novci da budu u Beogradu, ili će se to rasporediti, znači da svaki region neka ima jedno zdravo takmičenje. Neka ne zavide Vojvodini. Vojvodina nema nikakvu autonomiju sada. Neka ne zavide. Mnogi žive u zabludi da Vojvodini bolje žive i imaju sad veću autonomiju. Nemaju. Mi jednako, Vojvodina koja je bila, kako su nekad zvali, lokomotiva razvoja, mi smo sada otišli tamo negde na začelje kompozicije. Dakle, ja sam se uvek zalagao, u stvari Centar za regionalizam i naši eksperti se zalagali da se decentralizuju i ostali delovi Srbije. Da nastane jedno zdravo takmičenje, da ljudi odrađuju, najbolje će znati, pa ima princip supsidijarnosti. Sve što se efikasnije i bolje može obaviti na nižim nivoima, ne treba da se time bavi centralna vlast, jer ona nema uvida ono što se dešava na terenu. Znači onda u tom slučaju će se otvoriti i to pitanje. Dinkića, na primjer, osnovu Ujedinjene regione Srbije, nažalost nije ostvario bolji skor, jer možda i nije dovoljno ni upoznao ljude šta znači decentralizacija, koliko se vlast približava običnom čoveku. Dakle, to je legitimno pitanje. Tako će se otvoriti i neka druga pitanja. Negde će biti suprotstavljenih mišljenja, naravno, ali u jednoj demokratskoj atmosferi će se moći razgovarati o tome. Moći se razgovarati o Kosovu. Mi sad ispadne da je predsjednik najveći zaštitnik Kosova. Pa pogledajte sada šta se desilo. Kad je bilo oko tablica pre nekoliko godina, digla se, zamalo nije došlo do rata, kad su one barikade napravljene i tako dalje, i onda je Srpska lista izašla iz svih institucija, skinulo se 700 policajaca srpskih i tako. Na taci je sever Kosova tada dat. Šta je magla? Inače je to cijelo vrijeme na predstavu koju je on praktično sve potpisao i uradio, osim što nije formalno priznao Kosovo. Ali tada će se onda, u takvoj atmosferi će se otvoreno govoriti gde smo mi sada. Realno će se govoriti o gorućim temama, o nekim pitanjima, da mi shvatimo gde je Srbija u ovom trenutku. Dali ste mi dva šlagvorta, a i sad ne znam za koji prije da se opredijelim. Ajde prvo za ovo posljednje što ste rekli, pa ću se vratiti na onaj drugi i tad ću vam otkriti. Dakle, pomenuli ste Kosovo. Vrlo zanimljiva glaskanja, nekoliko puta je imao taj famozni Richard Grenell, koji bez obzira na to što je na kraju formalno postavljen za direktora nekog instituta tamo u Americi, i dalje ne prestaje da se bavi regionom, što samo potvrđuje vjerovatno da je vraćanje dugova posrijedi, ali to što je on otvoreno lobirao za partiju ovog Hašima Tačija, koji se nalazi u zatvoru pod poznatim optužbama. Da, on je govorio da je on nepravedno, umjesto da je tu na slavlju. Jedno vrlo zanimljivo čitanje te poruke. Dakle, Grenell, a možda i Trumpova administracija, žele da se po svaku cijenu otarase Kurtija i da u Prištinu dovedu nekoga s kim bi bilo moguće dogovoriti se o onom starom konceptu još iz vremena Tačijog razmjene teritorija. Ili čak ne ni to, nego da se da sjever Kosova za priznanje ostatka Kosova. Koliko vam to djeluje moguće? U ono vreme, to se dešava 2019. godine, pod pokroviteljstvom Amerike i Grenella pre svega, dok je Trump bio pri kraju svog mandata, onda su vođeni, i to je priznao i Vučić otvoreno, vođeni razgovori o razmjeni teritorija. Međutim, ovim potezom koji je urađen ja mislim da je to bilo pre 2 ili 3 godine, sad ne mogu se u decembru kad su bile one barikade povodom tablica, uvođenja tablica, i kad su Srbi izašli iz institucija, pa iz opština, one 4 opštine koje su kontrolisali na severu Kosova, sad tamo sede Albanci. Tada nije policija ulazila, Kurtijeva policija nije ulazila na sever Kosova, sad oni suvereno tamo ulaze, ukinut je dinar, mnogo što ukinute su srpske institucije, mnoge,
situacija nije ista kao 2019. Znači, sada je, čak je obesmišljeno je na neki način, mada je potpisano 2 puta u Briselu, 2013. i 2015. godine osnivanje zajednice srpskih opština. Sada, ako gledamo sever Kosova, to postaje neizgled besmisleno zato što u opštinama sede Albanci. Ne sede Srbi. Srpska lista, koja je najveći branilac srpskih interesa, oni najviše štete srpskim interesima. Oni poslanici srpske liste u dosadašnjem sazivu dođu jednom u 6 meseci kako propisuje zakon da im ne bi bilo oduzet poslanički status, produže taj status, prime svoje prinadležnosti i odu. Na koji način oni brane onda srpske interese? Znači, nije isto situacija kao što je bila 2019. godine. Sad je daleko više se infiltrirao Kurti sa svojim snagama i sa svim ovim svojim resursima na sever Kosova. Tako da ja mislim, ne znam koliko je to više. Čak i onda je bilo velikih protivnika u Evropi, na primjer. Jer su računali, ako poče to, onda će početi to, kao kad se para džemper, pa kreneš odavde, na kraju ostaneš bez celog džempera. Pritom ne dile, sama ideja zamjene teritorija ne dile logično i zbog toga, čini mi se, što na tome upozorio jedan moj prijatelj iz Srbije s kojim sam razgovarao o tome. Dakle, to što se recimo skoro podudara broj ljudi koji ovamo žive u Preševskoj dolini, Albanaca sa brojem Srba koji žive na sjeveru Kosova, pa i teritorija tu neđe, je manje bitno u odnosu na činjenicu da neke kapitalno važne saobraćajnice prolaze tuda i da bi prosto nevjerovatno bilo... Ne, bilo je tu neka ideja da to bude eksteritorijalno ovaj put prema Makedoniji i tako dalje, tako da to je... Ali mislim da je ovo ključni argument zbog čega to više nije realno, a ne znam nikoliko su Albanci, bar jedan broj Albanaca na jugu Srbije, koliko su voljni da uđu u onaj sistem. Sad, već smo potrošili vrijeme za današnju emisiju, ali ona druga digresija koja je zapravo negdje možda i najlogičnija za završetak s obzirom na gro razgovora koji smo imali. Da li bi se moglo zaključiti na osnovu ovoga što ste rekli, da u tim studentskim protestima, a sad se više preciznosti radi ne može govoriti samo o studentskim protestima jer su im se priključili, to je zaista protest cijelog jednog dijela srpskog društva koje drugačije razmišlja, koje ne želi dalje autoritarnu vlast, da ta ideja regionalizacije, decentralizacije, koje po definiciji svaki autokrata je protivnik jer on želi centralizaciju, mora da bude i protivnik ideje srpskog sveta koja želi centralizaciju ne samo na nivou Srbije, nego želi da proširi teritorije, a da Beograd ostane čvorište u kome se sve odluke donose za sve priželjkivane prostore, cijelu Crnu Goru ili dio Crne Gore, Republiku Srpsku ili cijelu BiH, što da ne i u nekoj varijanti i dio Kosova i Makedonije i tako. Ne, evo, jedna koncepcija koja je bila na tom fonu, samo što je malo šira, Otvoreni Balkan. Tu inicijatori toga su bili dva autoritarna vladavca, to su Edi Rama i Vučić. Oni su na toj osnovi hteli da uvežu u Otvoreni Balkan, to je bilo prvo zona slobodne trgovine i mini Schengen, da uvežu svi 6 zemalja Zapadnog Balkana. Na kraju šta se desilo? Bili su Albanija i Srbija, slaba Makedonija prišla tome, drugi su imali ogromne rezerve, vaša prethodna vlada je i bila ambivalentna otprilike prema tome, mislim da je premijer odlazio povremeno na neke događaje u okviru Otvorenog Balkana, međutim, ta stvar se konačno upokojila, što bi narod rekao. Iako je Amerika vrlo gurala, Jim O'Brien navodno... Ne, pa imali su svoje ljude u upravnom odboru toga. Međutim, šta se desilo? Edi Rama je, imali smo berlinski proces koji je zapravo osnovala Angela Merkel, ali ona ga je također i umrtvila 2019. godine.
I to je otvorio vrata da sada ovi se razmaknu da kaže evo mi ćemo biti zamena za, što bi moglo biti pozdravljeno kao inicijativa odozdo. Međutim, ako pogledate šta je sada tu suština, da imate dva veliko državna koncepta, Velika Albanija i Velika Srbija, onda je to već opasna varijanta za njene susede. I onda je, kada je 2023. godine konačno Scholz oživeo berlinski proces i poverio Edi Rami da organizuje samit u Tirani, onda je Edi Rama napravio prvi korak i rekao je da je Otvoreni Balkan završio svoju misiju. Godinu dana kasnije, možda čak i manje, kada su srpski policajci uhapsili 3 kosovska policajca, problematično je da li je to bilo na ovoj teritoriji ili preko, on je rekao da je Otvoreni Balkan mrtav i od toga ga nema više. Ja mislim da je to jedna dobra vest s obzirom na koncepciju na kojoj on počivao. I to je jedna cigla izmaknuta i iz ove ideje srpskog sveta. I možemo li na osnovu toga da završimo jednim, ja bih rekao, ohrabrujućim zaključkom, jer mi se čini da, naročito nakon dolaska Trumpa ponovo u Bijelu kuću, pogotovo u malim državama i narodima kojim ja pripadam i države u kojoj ja živim, se pojavljuje ta jedna svijest da gotovo da nema smisla suprotstavljati se nečemu jer je sve već odlučeno u nekim drugim centrima moći. Da ipak čak i projekti iza kojih stoji Amerika nije rečeno da će se ostvariti kao što je bio taj sa Otvorenim Balkanom. I da shodno tome i ove sad poteze koje vuče Trumpova administracija, koji djeluju kao najava ili već konkretni potezi da od svijeta stvorenog, od poretka stvorenog nakon Drugog svjetskog rata neće ostati kamen na kamen i da će neko drugi, kad se sjeti da postoji Zapadni Balkan, riješiti naš status, da to ne mora da bude tako. I ipak ima smisla boriti se kao što se bore protiv Vučića u Srbiji, boriti se i protiv provučićevske i proputinovske vlasti u Crnoj Gori, koliko god ona se izdavala za evropsku, ja navijam za vaš optimizam, jer je najopasnija bi stvar bila, mnogi spominju Novu Jaltu ili Novi Teheran, znači podelu interesnih sfera, ali ko bi sad delio? Ima tri sile, četvrta je nažalost u najvećoj krizi, to je ovo gde mi pripadamo, Europska unija, ona ima i političku i ekonomsku krizu, desnica je u nadiranju, ima unutar svojih redova otpadnika, mislim oni koji su odmetnuli se faktički, Fico i Orban su se odmetnuli, a nadirući je desničarski element. Za sad, ja se bojim da se uprkos svim razlikama ideološkim i svakim drugim ne dogovore ti ključni igrači oko nekih podele interesa sfera. Evo, Trump on kao da je na švedskom stolu. Sad ćemo od Palestine da pravimo rivijeru. Mislim, to je kao u Auschwitzu. Ovdje je državu kao preduzeće. Ne, ali tamo da je izginulo 50.000 Palestinaca, to je kao u Auschwitzu graditi hotel i zabavni park, otprilike isto. Slična stvar. Ili da dođe i da kaže, čekajte, ovo kancelarija više nije to vaša, nego je moja, kad govori o Grenlandu. Ili kad govori o Kanadi. Međutim, ja sam siguran da će ipak tu konkurentnost međusobna da nadvlada, jer ne mogu oni baš tako lako da oni Putin su veliki prijatelji tamo, međutim tu će doći do novih rivalstava. Tako da ovo je moguće. Ovdje je teško biti prolog, kažem, velika su previranja sada i u regionu, i u Evropi, i u svetu generalno. Ovdje je teško biti prorok i za narednih godinu dana, a kamoli za period od 4 godine. Za naredna 4 dana, zašto kažem to? Zato što će za 4 dana, tako dođe 4, jeste, biti izbori u Njemačkoj i meni se čini da od rezultata AfD-a ne zavisi samo mnogo budućnost Njemačke, nego da bi to moglo da bude vrlo indikativno i za budućnost makar Evrope. Pa ne bolje u tome što se to podudara sa ovim i Trumpovim dolaskom i tako dalje. Tako da sa te strane opasno. Inače, da nije toga,
To su ciklusi. Imali smo jedan ciklus da je levica bila u nadiranju. Međutim, to kad posle 4 godine vlasti, onda se uoči da ono sve što je bilo predizborno obećanje nije baš toliko realno, onda se preokrene biračko telo. Tako da je to ipak bi otvaralo nadu da će tu se potrošiti taj desna ekspanzija. Međutim, ovde ako je jedan Musk otvoreno lobira ima moćne i sredstva informisanja i pare i tako dalje za desne opcije u Evropi, onda to baš nije tako naivna priča. To je ono što pravi problem. To nije mandat 4 godine pa da se nadate, nego je to kad jednom pobjedimo, nikad nas nećete više skinuti s vlasti. Ja citiram Orbana, ali isto tako i sa Vučićem, i sa, samo je malo razlika u godinama, i sa Putinom. U Americi je to riješeno, imaš 2 mandata i ne možeš više, ali i posle Trumpa možda još neko gori od Trumpa, kao Musk, mada on ima problem sa državljanstvom, ali personalno je to... Ja doživljam Evropu kao svoju kuću, meni je najgore i najteže mi pada to što je Evropa u toliko jednoj dubokoj krizi, političke, ekonomski, migrantska ova kriza koja je pritisala, tako da to je ono što mene jako zabrinjava, jer to, ja bi bio veći optimista da nije tako. Možda ova kriza bude šansa, kao što su nam govorili za ekonomsku krizu 2005, 2006, 2007, 2008 kad se pojavila. Veliko vam hvala, bilo mi je zaista zadovoljstvo i vjerujem da su ljudi koji su slušali ovu emisiju zadovoljni što su odvojili 51 minut za tu namjenu. Hvala vam što ste me pozvali. Poštovani sad slušalci, kasnije čitaoci i na kraju gledalci, vidite Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizaciju iz Novog Sada i kopredsjednik Igmanske inicijative. Ponovit ću još jednom, večeras u 18 sati u Kicu Budu Tomović. Naš gost bit će gost Udruženja pravnika Crne Gore. Za kraj, tradicionalni pozdrav, ne mijenjajte frekvencije, čitajte naš portal, znate da je to najbolje za vaše mentalno zdravlje i savršenu informisanost. Slava Ukrajini, pogotovo sad kad je baš loše po nju, još više podrške za hrabri ukrajinski narod i da je vječna Crna Gora. To je to.